Please subscribe to my YouTube channel. Yini umsebenzi wefoto? Lenzani ifoto bandleni lamaNazaretha? Umsebenzi wefoto is to protect each and everyone. Ngakho amaNazaretha, they wear these little icons. They believe this is their savior. Akukho okungabavimba endleleni uma ngabe bafake leli foto. Ifoto ke likwazi ukuprotecta izindawo eziningi ezahlukene. Liyakwazi ukubona imimoya yezigebengu. Awubanjwe inkunzi mangabe uyiNazaretha ugqoke leli foto. Ngeke uyadlula basale babamba umuntu osemva kwakho. Imoto yomuntu oyiNazaretha ayibi kuyi-car accident unless leyo muntu edelele ngayigcina imithetho kaShembe. So ibona imoto yakhe involved kuyi-car accident ngoba wena ugcina imithetho yebandla uyadelela, ngakho ke uzoyekwa ngamabomu. Ifoto is a very spiritual thing ngoba ikwenza noma ikwenzisa izinto ubungalindele ukuthi ke ungazenza. Ike kutshele nje mangabe uyifakile ukuthi ke ngena la uthatha i-shortcut uyophumela lapha ya. Kanti ngesikhathi uthatha i-shortcut kunezigebengu kade uzohlangana nazo ezingaze zikudubule zikubulale. Bese uyasinda kulezi zigebengu ngenxa yokuthi ufake leli foto. Umsebenzi wefoto bekuyinto esiyithatha kancane sonke, kodwa kubonakale ngokuthi uma umlisa Mumbe engena eTexini wabese kuhayiza usisi ke wavukwa imoya phakathi eTexini. Wathi uyasha yena, nyasha. Waphuma wase watshela abantu abaseTexini ukuthi nizosindela lo muntu oyiNazaretha ofake this little icon. Ngale kwaloko bebayogqinqika bonke kungasindi noyedwa. So amanye ama-sign lawa akhombisa ukuthi ke ifoto liyasebenza. Ngakho kasikhumbule ukuthi ifoto liyasebenza. Sizokhumbula amaNazaretha ukuthi uma aye enhlanganweni ebuhleni kuJuly ahamba ngezimoto zawo, kodwa kubi khona nelilodwa iNazaretha ekuthiwa ke kuba ubufahlafahla ingozi ngenxa ukuthi izimoto zawo zinalamafoto. Ngakho akubi khona nomuntu oyedwa ofayo oyiNazaretha. Ngakho kukhombisayo ukuthi ifoto la kaShembe liyasebenza. Okunye ke kwakuvula amehlo amaNazaretha akukhombisayo ukuthi ifoto liyasebenza. Bekhona ke inhlalisuthi ekade drive ama-taxi ke ibuzi one ama-taxi ukuthi yini lo ilengisela emotweni yami wena ngoba manje mina ngisindisiwe. Uyabona ke bese yaphendula inhlalisuthi ithi hayi uShembe lona, this is my protector, umvikeli wami. Khambe ke isikhathi ke udriver naye waba nama mistake lo inhlalisuthi wabese emxosha. Utheke one ama-taxi umeyithatha leyo taxi erank uyalibona ke leli foto wabese likhiphe lintshinga ngewindi. Ubese ke kuphela wonke ama-taxi akhe adliwa kwashabalala zonke izinto zakhe. Kutheke ekhumbula ukuthi watshela ukuthi ke uShembe ulungisa izinto ezingale eziyi-secret. Wahamba wonikela ke kuthingo lwamakhosazane okuwubaba wonyazi lwezulu. Ngakho ke uthe ebika lolu daba yasimtshela inkosi ukuthi wena watshinga ifoto la kwaShembe lami ngekuwinde efasteleni walitshinga ehlathini. Ngakho ke iyo leyo nto eqeda ama-taxi akho ngoba lizile kimi lazongibikela ukuthi wena ulikhiphe ngekuwindi ngoba nakho inkolo uyinyanya. Ngakho lokho kuyisani ukuthi ke ifoto la kaShembe liyasebenza ngezindlela eziningi ezispiritual. Kungakho kuthiwa amaNazaretha wangangeni nefoto etoilet. Uthi siyazi sonke ukuthi amaNazaretha uma aya ebuhleni ayikho ingozi esake sayibona yehlela amaNazaretha ngenxa yawo lamafoto.